يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليم سال دمعي يا إلهي ولولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أما بعد. هردفتوتا تي في أفريكا بيجرتن هندتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشوران كلين سرت نجيني ربي كبجمان إسين هاجهو وبيكين كما تدورين إسا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كان جروان اتفوفوف موجين ترى إسنين جنة يرو أسين دور دبر كيستي واي ذكري ربي كافنيتين دبني أكملت جرى ربي تتي أكا ديبين وني ديبينوف مالي أكملت ربي ذكرى وني ربي ذكرني مالي أكملت ربي دبنا بل إنان أكما بيكتنيتي أسين دوران irraa haasofnee waan jiruuf ammas waan gartanii araarama rabbii barbaadu mata dureen isaa istikfaara ka jedhu araarama rabbii irra barbaadu araarama barbaaduun karaa anbiyaa maraa waan ta'eef anbiyoota hundaa akkaataa fakkiititti fudhannee rabbiin garteetiniin waytii nu dubbateetiniin jedhu irraa haasofneetiniin kaane yoo أبا أنبياء مرا ويتيك فلانيتين جنو تار شيخ الأنبياء كجرم نما رب أمته إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم قد نبتا كراها قائرتي إسا تكون أمة جدين كربي جتش جرود دنياتي إبدت دربامي هاقوبة أف ربين إسا هنقومني ملي jiruu duniyaatitti ka rabbiin isa mokkore mokkortii guddaa ka akkasitti nam tokko hin mokkorin rabbiin nama maraa ka isatti amane mokkoreetiniin laalaa mokkorrii akka gartee nabiyyallaahi ibraahim mokkorome nam tokko anbiyaa irraa mokkorame natti hin fakkaatu. ilma qali jedheeni wa ibraahiima alladhii waffaa rabbi akkana jedha ibraahiimiin ka guute jedha waan rabbi itti ajaje hundayyuu waan rabbi godhi isaan jedhe mara ka guute jedhe. ibraahimii kanaan rabbi maal jedha inna ibraahiima kaana ummatan qaanitan lillaahi haniifan walam yakun min almushrikiin jedhee rabbi irraa haasa'e. ibraahim warra isaa deemi bakka gartee beeytallaahi ilharam kaa'i jennaan bakka bishaan hin jirre bakka midhaan hin jirre bakka namni tokko hin jirre rabbi kiyya situna amare dirqama keeti jedhee haadha warraa tajaalatu fuudhee badhee kaayee biraa deeme. taarika keessatti dhageettee nama rabbiin anbiyaa keessa warra kan kee fuudhii bakka nam tokko hin jirre bakka dachii itti waa facaasan hin ta'in ka bishaan keessa hin jirre akka inni irraa haasa'itti rabbi inni askantu min dhurriyyatii biwaadin ghayri dhii dharcin inda beeytika almuharram kunoo laga akkanaa qullaa ka'u tokko hin jirre beeytii kan kee bira kaayee jira jedheen maal ta'anii bineessa nyaataa waan kana hin jenne rabbi kaayee jennaan kaayee biraa deeme. ibraahim ka waan rabbi itti ajaje guute kun mee ummataa himi jedha rabbi nabi muhammadiin waytii beeytii ijaaranii irraa baan ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بكين ديم نفس ويتي بيتي إجارني الرابهاني تنين جدا ربك الأتني
yaa rabbii keenna mana kana ijaarre zanyii namaa irraa ka as deebi'eetiniin hortee keenna irraa ka asitti deebi'ee ibaadaa kan kee dalagu nu godhi dalagama nu dalayne yaa rabbi nurraa qeebali jedha nu ummanni dalagaa dalagee ambiyoonni rabbii dalagaa dalaganii dalagammaan kun way irraa qeebalamuu dhabaa jedhanii du'aa itti godhanii yaa rabbi nurraa qeebali yaa rabbi toobaa nurratti deebi'i yaa rabbi nu araarami jedha ibraahimii fi ismaa'il gizee beeytii geessaniitiin irraa bahan yaa rabbi nu araarami jedhan araarama rabbi irra barbaadan toobaa rabbi irra barbaadan gara rabbiitit deebi mi'ati ka gara rabbiititti hin deebineef waytii ambiyoonni rabbii bareedaan akkana dalaganiitiin hin jedhan famaa baaluk وكيف نكون ونحن المسلمون ليلا ونهارا سرا وجهارا هل كان يقويا إفبافني لويسيني كأكنا دلين أكمتي أرارم ربي تتي إن هجمني أكما دوران دبني أرارم أكنياتا لغيتي itti barbaannutti araaramni rabbii barbaadu araarama rabbii barbaaduun nurratti dirqama jechu rabbii waytii mu'mintoota waliigala mareetiin yookaan ajajeetiin jedhe maal jedheen fastakfiruuh fastaqiimuu ilayhi gara rabbiititti diin islaamaa irratti gadi dhaabadha asii achi hin dabina wastakfiruuhu araarama rabbi irra barbaada wawaylun lilmushrikiin warra gartee ammoo rabbitti waa dabaluuf ibaadaa isaa keessatti jecha keessatti dalagaa keessatti warra rabbitti waa eda'uuf warra rabbitti waa dabaluuf halaakatu jira badii guddatu isaanii jira jedhe waman humul mushrikuun warri rabbi halaakatu isaanii jira badiitu isaanii jira warri rabbi jedheen sun akkam yoo ka jennu taate osoo gartanii wanni irraa araarama barbaannu maal akka ta'e bakkeen hin jirru bakka araaramaati jecha rabbiin gartee ammallee warra araarama hin barbaanneef warra natti waa dabalaniif halaakatu jira damaaratu jira jedhe kanaafuu wanni akka fakkiititti fudhannee rabbiin gartee ummata halaakatu isaanii jira badiitu isaanii jira jedhee wanni fudhanneef namu wanni kun halaakaa badiidha warra rabbiin badiin halaakatu isaanii jira azaabatu isaanii jira jedhee beekanii dogongora jecha waan kana beekanii akka gara rabbiititti as deebi'aniif fakkii finne malee waan biraatiif hin finne jecha yoo ka fudhannu taate warri biyya duniyaa rabbi uume kana kee hundattuu warri mushrikaanii jira warri rabbitti waa dabalu jecha warri rabbitti waa qindeessu kadhaa keessatti waan godhan waan dalagan mara keessatti warra rabbitti waa dabalutu jira addunyaa tana hunda yoo ka akka fakkiititti ka fudhannu taate hunda isii walii galaan fudhachuu hin dandeenye zamana duriin keessatti biyya bagdaad biyya iraakitti namni abdulqaadir jeylaanii nama gaarii nama ibaadaa dalage nama caalim nama yookaa ibliisuu karaa itti dhabee biraa lixe nama rabbi zakkaroo tokko nama gaarii kana fuudhanii ummanni gartanii hedduu biyyoota hedduu keessatti amma abdulqaadir jeylaanii ka jedhamu kana ni gabbara ni waamatan nama yoo rakkinna nama furu jedhaniin maal jedhanii yoo akka ka fakkiititti ka fudhannu taate abbaayyee hoo gowsal cazaam jennaani abbaa keenna jeylaani jedhaniin birmataa guddaa yoo jedhaniitiin isa waamatan taate hajaan gowsal cazaam jennaani birmataa guddaa jedhanii takkuma afaan bahanii rakkinnatti jeylaani abdulqaadir jeylaanii waamannaan taate hajaan jedhan yoo akkaataa gartee biyya garteetiin iraaqitti gartee waan isaan abdulqaadir jeylaanii jedhan deemtee biyya kana sanitti osoo dhaabachuu hin ta'in fitnaan biyyoota hunda mara gahee haga biyya keenyaan bahutti nama gartaniitiin abdulqaadir jeylaanii gartee nama aalima ta'e nama gartee ibaadaa rabbiitti dalagaatiin ture ummanni karaa wallaalaatiif deebi'anii nama innuu rabbi kadhataatiin ture achi gargalchanii isaa kadhataatiin turan kuni wallaalaa warra akkana ilma namaa kadhatu kanaan rabbiin maal jedheeni wawaylun lilmushrikiin halaakatu jira damaaratu jira warra gartee rabbitti waa dabaluuf
akkuma kana gartee yoo ka biyya keenyatti deebinee ka fudhannu taate garteenii biyya gartee oromiyaatti yoo ka deebinu taate biyyi hundi gartee kutaan marri nama bakkee rakkinnaatitti warri gartee amantii haqaan jalan deemne jechaadha amantii faallaa warri jala deemu amantii gartanii rabbiin gadhaabadhaa fastaqiimuu ilayhi واستغفروه وويل للمشركين أمنتي قد دابتها إرى قد دابتنا كرا قجيلا إرى ربين جدي وري كرا قجيلا سنقد لسانيتين جدن كتا مرة كيست نمني مرو نما قبروا قبل يوكا فكيتي تكفل المتاتي بيا بالي يوكا جر المتاتي شيخ حسين جدني نما كأكنت وامتان تجرا شيخ إبراهيم دامولي جدني قرو مني إرى قالي أكا دوري أسوهين تين نما يامت وامتان تجرا سوهمر نما أكنت وامتان تجرا بيوتا هند كيسا يوم osoo akka fakkiitti kafuunu taate namni akkanatti kadhatan ni jira jecha garuu nama ni gala jechaadha maal jedhanii kara fakkiitti hoyitii fudhatan akkuma ummanni gartee arabaa ummanni garii wallaalaan yoo ka biyya suudaan ka fudhannu taate wanni namni sheeyni namni gartee kadhatu ka itti bahan ka qabrii isaa biratti gartee tiniin sujuuda godhan haddi hin qabu jecha kanaafu abbaayyahu yaa bareedaa bililee akkuma feetanii jedhe rabbiillee eenyuun jedhan sheekh Huseeniin jedhan warri jecha akkanaa kana gartanii jecha silaa rabbiin jedhamu qabu ilma namaatiin jedhu kun maali jechaadha ummata mushrikaa ka gartee rabbiin wawaylun lilmushrikiin halaakatu jira ummata gartee rabbitti waa dabaluuf ka jedhu abbaayya hooyaa bareedaa bilile yookaan nam tokkollee ka akkaataa kanaa hin jenni sahaabaa nabi muhammadiin jaalatan ka nafsi waa maran bitan nabi muhammadiinuu hin jenni kanaafuu ilma namaatiin maal jedhan sheekh Huseeniin gartanii abbaayye hooyaa bareedaa bililee akkuma feetanii jedhe rabbiillee namni kun nama kanarratti illee hin kijibu hatta nabiyyii isaatiin ambiyaa isaatiin akka feetan hin jenneen akka an isin ajajetti fastaqim kamaa umirta yoo nabi muhammadiin fudhannu taate akka fakkiititti akka an si ajajetti akkaataa gartee qajeelchuma si kennetti gadi dhaabadhu jedheen malee akka feete ta'e hin jenneen namni gartee amma sheekh Huseeniin abbaayye hooyaa bareedaa bililee akkuma feetanii jedhe rabbiillee jedhu kijiba guddaa cubbuu guddaa keessa seenee yoo haqa ta'u taatellee sheekh Huseeniin illee waan hin taane jedhee ammallee haqa rabbii guddaa ka rabbiin garteetiin nam tokkoonuu akka taate ta'e hin jenneen akka fedhii keetii ta'e hin jenneen nam tokkoonuu nama ergeen rabbiin akka feete ta'e hin jenneen kuni gartanii jecha fokkataa gartanii namni jecha akkanaa dalagu warra rabbitti waa dabaluun jechi kun jecha fokkataa waan ta'eef jecha kanarraa maal ta'uu qabna jechuudha warri jecha akkanaa jedhu warri jecha akkanaa jaalatu irraa deebi'ee gara rabbiititti istikfaara godhee toobaa deebi'ee wanni yoo an kanatti nu fide waa'ee gartaniitiin istikfaaraati jechaan gara rabbiititti deebi'uuti kanaafuu jechoota akkanaa kanarraa gara rabbiititti deebi'uu qabnaa kan jennu gartanii akkaataa fakkiititti jecha kana fuune malee ammas gartanii waa'ee kana ilaalchisee naannaa kanatti gartanii bakkee ummanni gartee dhoqqee itti badee keessaa bahuu dhabee gaafa duniyaa iftillee gaafa duniyaan ifa keessa jirtullee dukkana keessa jiran akka dukkana kana bahan fakkii goonee waan ummata kennaa ibsinuuf boqannee walitti deebinaa nagahan nu turaa isinin jedha يا إله العالمين حنين